Tokrat se vprašamo, ali je že čas za pametne pnevmatike po domače in po angleško e-gume. Potem spoznamo BMW R18, ker je jesen, je odličen čas za predstavitve motorjev, da čez zimo zaposlimo misli. No, malo kasneje po avtosedežih polijemo kavo, spoznamo Renault Austral in najhitrejšo črko pri Volkswagenu. R. Eno najhitrejše. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Danes nadaljujemo naše potovanje v svet pnevmatik. V preteklosti smo že ugotovili, kdo jih je izumil, kje, kdaj, zakaj. Obiskali smo celo rojstni kraj pnevmatike. Pogledali smo tudi, kako kemija vpliva na sestavo in lastnosti pnevmatik in ugotovili, da vse skupaj potrebuje nešteto poskusov in mešanja različnih sestavin. Pogledali smo tudi v prihodnost pnevmatik in se vprašali, zakaj še vedno nimamo brezzračnih pnevmatik. Poznaš Charlesa in Franka? Seveda, kdo jih ne? Charles in Frank na zelo napreden način iz pnevmatik pobirata podatke in jih preusmerjata v voznikovo dobro. Charles in Frank sta testna avtomobila, poimenovana po podjetnikih in izumiteljih, ki sta na noge postavila podjetje Goodyear. Podatke pa pobirata iz 4 tako velikih površin. Can you give me some examples? What can you offer to the car manufacturers? We are able to estimate what are the road conditions. Are you driving on a dry surface or wet surface? What's the level of grip the tire is able to produce if it's a rainy day? But we can see if it's wet or dry. Good question. You know, as humans, we have those extra abilities. As we think of the future when there's no human behind the wheel, you have to give the car this intelligence. So the intent here is A, to help the future autonomous cars, but even with humans, you know, we all are prone to error. Zagotovo se zdaj sprašujete, kakšna je uporabna vrednost tega podatka? How massive can be an improvement with your sightline? One good example which comes out of the more of the autonomous space, so where we are looking into improving ABS stopping distances. So in some internal tests, we were able to improve the stopping distance by around 30%, which is massive, just by informing the anti-lock brake system to brake at a certain moment. So hold yourself. We're going to brake just right after the darker asphalt area there. Okay, so if you look at the screen, you see, so that's the actual deceleration being measured, and that was our estimation. So you see how well they line up together. Now we'll do the same thing on the wet lane. Okay, you see of course a drop going from dry to wet. So you can imagine if you would have your ABS system that has a fixed value of this dry potential, right? You would have a much longer stopping distance. Ali je podlaga suha ali spolzka, to današnji napredni avtomobili že znajo ugotoviti. Ali s kamerami na vetrobranskem steklu ali pa z mikrofoni v blatnikih. Ampak gomarji to izmerijo na samem izvoru, senzorjem v gumi. As a tire company, as a tire manufacturer, we are at a very unique point where we actually are sensing the road. The cameras are looking at the road, but we physically are sensing what's happening at the contact area. So, you know, we don't think cameras are competing technology. We believe we can be complementary because it's all about giving the car that extra intelligence. Ta fizični stik avta s cesto, ta neposredni dotik, pa lahko preveri tudi kakovost ceste. We want to show you surface state estimator. Is it a smooth road? Is it a deteriorated road, right? Is it rough? Is it eroded potholes, etc.? It has impacts on your wear of your tire. It has impacts on the grip potential, etc. Now, how does it work? It actually looks at the accumulation of energy that we get based on the signals of the vehicle and the sensors here in the tire. Uneven roads coming up, and you'll see how quickly that the car is picking it up. The algorithm is changing into deteriorated roads. So we go to
Some rough surfaces here, you see that energy level changing. Now we go onto a real uneven road, and you'll see that energy level going up, and you see the classification changing. So, if you drive through a road where there are more potholes or where it's rough, the vibration sensor in the tire is able to pick up that information, and then the algorithm is able to decide how severe the road conditions are. Toda senzor je hkrati tudi veliki brat. In this case, the car is able to inform the customer on a regular basis how much more mileage the tires have left, but also how you've driven. Have you driven on smooth surfaces? Have you driven on rough surfaces? Let's look wider. Why are you doing it? Connected cars have everything connected today, right? They're coming out and everything is connected. Everything has a sensor, everything is connected. The only part that isn't connected is the tire for now. The tire is the only part that touches the road. So for us, it's really important to keep in mind that this is the only part that keeps you on the road. Pri Goodyearu pravijo, da bo prvi avtomobil, ki bo znal brati podatke tega senzorja, na trge pripeljal poleti leta 2023. Pravijo, da bo to šlo za eno tako zelo napredno podjetje, nočejo pa povedati, za katero znamko bo šlo. S poletjem 2023 povezani novi senzorji v gumah pa so vsekakor bistveno bližje kot pa gume, v katerih ni zraka. Kakšna je bila izkušnja vožnje s Teslo na takšnih brezzračnih gumah, no to izveste na našem YouTube kanalu, pa na portalu rtvslo.si. Tako kot večina avtomobilskih proizvajalcev, tudi pri Škodi v prihodnost gledajo na elektreno. The roadmap for electric cars is already defined. We will bring 3 more vehicles in every segment in the next years. But also within these cars, we have a clear plan forward what kind of materials we bring. With one example, for example, interior leathers will in future not be chemical tanned, but it will be ecological tanned. And we're working on even more ecological methodologies to tan them. Right now we already can tan them with olive leaves. In future we can do that with coffee shelves. And our partners are working on that and we will introduce that in our next vehicles. In tudi v prihodnosti bodo ti sedeži lahko iz pravega usnja. Čeprav to nekaterim ni pogodu, Škodini partnerji ponujajo zanimiv odgovor, zakaj s pravim usnjem v avtomobilih ni prav nič narobe. So first of all, we are making leather out of skins, and these skins are coming from the food industry, from the meat industry. So we are not killing any animal to create leather. So this is a trash or a byproduct from the meat industry. This is very important to say. So we are not killing any animal, I repeat. Sočasno pri Škodi raziskujejo, kako bi pri izgradnji avtomobila tudi namesto pravega usnja uporabljali več obnovljivih oziroma recikliranih sestavin. Ob že znani uporabi reciklirane plastike si želijo v prihodnosti uporabljati naravno volno, sladkorni trs, riževe lupine in kokosova vlakna. Za mnoge pa glavna nevarnost za okolje tiči v baterijah električnega avtomobila. Proizvodnja teh je denimo za model Enyaq že skoraj povsem neškodljiva za okolje. Več kot očitno je, da vsako leto spoznamo kakšno dejstvo več, kako kompleksna je trajnostna mobilnost. Prav tako, kot je tudi vedno bolj jasno, da je na reševanje trajnostne mobilnosti treba gledati, kolikor je le mogoče interdisciplinarno. Reševanje enega izoliranega problema ne reši celotne slike. No, prav o tem je govoril tudi produktni vodja projekta Renault Austral. Evropska unija zelo deluje v smeri proti baterijskim električnim vozilom, ampak ni cel svet Evropska unija in tudi v Evropski uniji ni povsod enako. Čeprav je Austral pravi terenec,
pa nima štirikolesnega pogona, tako kot smo danes pri takšnih avtomobilih že skoraj da navajeni. Ima seveda sistem, ki mu tudi na makadamih in na slabših podlagah omogoča nekaj več dodatnega oprijema preko bolj terensko optimiziranega nadzora delovanja ESP-ja. Ampak posebnost Australa pa je tisto, kar je pri Renaultu že kar nekaj generacij posebnost. V tretji generaciji Renaultovega štirikolesnega krmiljenja se zadnja kolesa še bolj zasučajo v nasprotno smer kot prednja, za kar 5 stopinj. Za primerjavo, kroženje po notranjem obroču konkretnega heliporta je enako obračalnemu krogu Renaulta Clio. Pri višjih hitrostih se kolesa potem zasučajo v isto smer kot prednja, to daje stabilnost v hitro voženih ovinkih, sistem 4Control pa je zdaj povezan tudi z novo večvodilno zadnjo premo. In delovanje sistema je moč prilagajati v 13 stopnjah. Ampak na tem mestu naj vseeno dodamo, da je Austral bistveno bolj udoben kot pa dinamičen, oziroma bolj eko kot pa dinamičen. Namreč Austral je avto za vse, ki v nizkoogljično mobilnost vstopajo brez lastne domače električne polnilnice. E-Tech full hybrid version of Renault Austral has a brand new ICE engine. It's a 1.2 cc engine with a turbocharge. It's a 3-cylinder. It's one of the highest efficiency rates in the market. We're talking about 41% efficiency, which is the maximum you can get in the market. It's equivalent to diesel efficiency, roughly. Also, it's a brand new gearbox, which can carry some additional torque, and a brand new battery, which is 2 kWh battery. Most competitors are around 1 kWh, meaning that you can drive up to 80% of the time in electric, because the battery is regenerated with energy and can completely drive the car. Z dizelskim motorjem Austral ne bo na voljo, bo pa imel tudi različne bencinske turbomotorje, toda alternativa hibridu je v ponudbi bolj zato, da je ponudba videti pestra in bogata, kot pa da bi bila kakšna posebna potreba po tem. Razlog je namreč v trgu rabljenih vozil. Glavnina Australov se bo prodala s hibridnim motorjem. Ne, Austral ni priključni hibrid, se pravi, v njega ni treba elektrike pretakati po noči preko kabla. Avtomobil svojo baterijo napolni samodejno med vožnjo. Ampak zakaj pravim, da se bo glavnina Australov prodala s hibridnim motorjem? No, to je stroškovno upravičeno. We're not only looking at the moment when the first customer buys the car, but also the moment when the customer resells the car, and maybe the second customer resells it again. So this is very important. That's why we bring a lot of attention to durability, to solid materials, a well-made vehicle, and also an upgradable vehicle. This is very important on Renault Austral. We have a FOTA, firmware over-the-air capacity, which means that when you resell your car, the new customer will have a completely up-to-date vehicle instead of having to update things manually. Australa so namreč zasnovali točno po napotkih analitičnih podjetij, ki napovedujejo vrednost vozila v prihodnosti. In bogato opremljen hibridni Austral bo močno nadpoprečno ohranil svojo vrednost. Australa ne izdeluje v Sloveniji. V Sloveniji pa izdeluje žaromete, matrične žaromete za tega Australa. Tako kot v Sloveniji izdeluje žaromete za električnega Megana. No, še en poudarek je tukaj na mestu, namreč ta barva, ta siva barva preprečuje, da bi se na njej poznale praske. It's a matte color. It's not high-tech, I would say. It's a normal formula of coating, but it's really made to be resistant and not to be damaged by, for example, scratches when you wash your car, you know. In na tem mestu poudarimo še tole oznako. Gre za oznako, ki smo jo do zdaj videli predvsem na enem ekstremno športnem avtomobilu. We believe it's a win-win for both brands because Renault is getting this attractiveness of Alpine design touch, and Alpine is giving some awareness and coverage in the market, which is good for the brand as well. A vrnimo se k nakupu. Namreč dobro ohranjene vrednosti se lahko močno čuti že ob samem začetku. If I ask you the optimal price of this car, the normal equipped cars, will you give me a cash price or will you give me a monthly fee?
Definitely a monthly fee. This is almost 100% of our fleet customers, but also for private customers. They go more and more to a hassle-free package. Leasing is often including maintenance, warranty. And due to the focus we've put on the long-lasting quality of Renault Austral, we expect quite a good resale value of the car after a few years, which will decrease naturally the level of the monthly fee and make it more attractive. So, what is the monthly fee? You will discover in Slovenia, you know the amount, but you will see it's rather attractive. Da se priključiš razredu, kjer tekmeci kraljujejo ne leta, temveč desetletja, moraš igrati po njihovih notah. Torej potrebuješ prostorninsko velik motor, potovalne zmogljivosti, zadostno medosno razdaljo, primerno višino sedeža, prostor za prtljago, dovolj veliko posodo za gorivo in pa BMW R18. Osrednji del motocikla je seveda motor, 1800 kubičnih centimetrov. No, če smo natančni, jih ima še dva več. A bolj pomembno je to, da je to največja delovna prostornina, kar so jih kadarkoli namenili BMW-jevim motociklom. ...67 kW je zgolj nekaj več kot 90 konj. Spet premalo bodo rekli mnogi, a tale agregat ponuja tudi za motocikl ogromnih več kot 150 Nm navora. Če je do nekje slabih 2000 motornih vrtljajev precej sramežljiv, se od številke 2000 naprej zbudi. Pri tem sploh ni važno, v kateri prestavi se vozite in tudi ne, ali ste na motociklu sami ali v družbi. Pri potovalnih motociklih pač šteje navor, ne moč. Tu ni bistvo v nenehnem prestavljanju in polaganju vinkov, tu se pelje in uživa. Voznik lahko izbira med 3 načini vožnje. Rok prinaša vso moč, roll je dolgočasen, rein pa je način vožnje, ki ga ne maram. Pa ne zaradi omejene moči, ampak zato, ker se res ne maram voziti po dežju. Vozniku so v pomoč sistem proti zdrsu pogonskega kolesa in ABS, pomoč pri speljevanju v klanec in pa vzvratna prestava. Če se posmehujete in sprašujete, zakaj je ta pomembna oziroma potrebna. Masa tega motocikla, pripravljenega za vožnjo, je 427 kg. Sicer pa je glede vožnje tako kot z vsemi potovalnimi motocikli. Na mestu potrebujejo malce več pozornosti, saj je z maso motocikla pač potrebno previdno rokovati. Sploh, če je za vami še sopotnik. Ako se spelje, težav ni več. R18 Transcontinental je lepo vodljiv, udoben in lahko bi rekli, da so mu najbolj po godu avtocestne avanture. Za udobje in varnost poskrbijo alarmna naprava, LED osvetlitev, večja vetrna zaščita, ogrevane ročke in sedež. Ogromen osrednji zaslon, povezava s pametnim telefonom in audio sistem z Marshall ozvočenjem. Izmed omenjenega velja izpostaviti 2 stvari. Prva je brez dvoma prilagodljivi tempomat, ki samodejno uravnava razdaljo pred spredaj vozečim vozilom. Druga izstopajoča komponenta pa je njegova armaturna plošča. Če so 4 okrogli instrumenti nekaj običajnega, pa močno izstopa več kot 10 palcev velik osrednji barvni zaslon. Morda bodo omenjeni sladkorčki za pravega motorista povsem odveč. Seveda ga povsem razumem, morajo pa tudi ta hitri vozniki razumeti nas. Ne spravimo se vsi na motocikl zato, da bi brusili s koleni po asfaltu in privijali agregate v visoke vrtljaje. Motocikl je lahko tudi orodje, ki te sprosti fizično in psihično.
1. junija letos je stopila v veljavo sprememba zakona o voznikih, ki omogoča, da vsi tisti, ki imajo vozniško kategorijo B, z 6 urami vožnje motorja v šoli vožnje pridobijo možnost vožnje motorja z 125 kubičnimi centimetri. Pobudo za to spremembo je dala Avtomoto zveza Slovenije. Razlogov za to je veliko, primerov dobrih praks iz tujine pa prav tako. Smiseln ukrep tako gledano iz multimodalnosti kot iz pretočnosti prometa. Da je bila pobuda smiselna, še več, celo zelo potrebna, pa je hitro pokazal tudi trg. Prodaja motociklov s prostornino 125 kubičnih centimetrov je namreč v letošnjem letu porasla kar za 4-krat v primerjavi z lanskim. Lahko bi celo za 6-krat, če ne bi bila motena dobava motociklov. Dilema pri uvajanju te zakonske spremembe je jasna. Kako narediti dodatno izobraževanje za te lažje in enostavnejše motorje vendarle dovolj učinkovito in hkrati cenejše in manj zahtevno, kot je pri pridobivanju kategorije A. Rešitev z minimalnim številom 6 ur vožnje je dobra osnova, a vendar je samo osnova. Motor ni dovolj znati le voziti, treba ga je znati obvladati. Razlik med vožnjo motorja in avtomobila je ogromno, od fizikalnih do vseh ostalih. Kako kompleksna je vožnja motorja, pa na zanimiv način kaže tudi japonska raziskava. Raziskovalci so namreč poskušali ugotoviti, kateri zaposleni so na delovnem mestu takoj zjutraj ob prihodu na delo najbolj učinkoviti. Ja, uganili ste. Tisti, ki so prišli z motorjem. Ti so pred prihodom na delovno mesto možgane in telo ogreli bistveno bolj kot tisti, ki so se v službo pripeljali z avtom. Tudi, če so ti vmes popili kavo. Pred točno 20 leti je Volkswagen uvedel oznako R. Predstavil je Golfa R32. To je bil avto iz drugačnih časov, bistveno glasnejši od kateregakoli kombi-limuzinskega športnika, ki ga lahko vozite danes. Ampak kljub temu sta njegova zapuščina in nasledstvo danes še kako živa. Danes Volkswagen ponuja kar 6 različnih modelov, ki nosijo oznako R. In eden izmed njih je tudi Tiguan, ki smo ga preizkusili tokrat. Na zunaj ga prepoznamo po veliki odprtini za hlajenje, velikih platiščih, večjih zavorah, zadnjem spoilerju, športnem izpuhu, v notranjosti pa po športnih sedežih in značilnih modrih R detajlih. A za izkušnjo bistva, ki ga ponuja ta avto, je potrebno sesti za njegov volan in se podati na zaprto progo. Ta SUV si namreč svojo tehniko deli s paradnim R modelom, Golfom R. No in če ga postavimo ob bok njegovemu predhodniku in se z obema zapodimo na slovito dirkališče Nürburgring, bo tale Golf spredaj za kar 17 sekund. Na krog, to pomeni ogromno. No, poglejmo, s čim so njegovi inženirji dosegli ta napredek. Ravno v štirikolesnem pogonu je tudi največji napredek v primerjavi z prejšnjo izvedbo. Pri prejšnji varianti, to se pravi pri Haldex sklopki, je možno, to se pravi porazdeljevanje te pogonske moči 50-50 na posamezno kolo. V primeru tako imenovanega vektoriranja navora oziroma tehnologije torque vectoring je porazdeljevanje te pogonske moči tudi 100% na levo oziroma desno zadnje kolo. Ta sama sklopka se maksimalno zapre seveda pri vožnji na zunanjem kolesu, to se pravi pri vožnji v ovinek, to se pravi na tisto kolo, ki je zunaj ovinka. Pogonska moč vozilo porine proti notranjosti zavoja, upravljanje pa je tako lahko izjemno natančno in hkrati lahkotno. Voznik pri običajni vožnji tega seveda ne bo občutil, no pri dirkaški vožnji na Vranskem pa vozniku hitro postane jasno, da so hitrosti, s katerimi ta Golf premaguje ovinke, zares visoke. Tokrat ne vozimo dirkaškega Golfa, ampak dirkaškega SUV-ja.
Govorimo namreč o več kot 200 kg dodatne mase, pa tudi o višjem težišču. To seveda pomeni daljše zavorne poti in manj neposredno obnašanje v zavojih. Ampak primerjava z golfom tu seveda ni najbolj na mestu. Tiguan namreč dokazuje, da je tudi SUV lahko vozniško zelo uživaški. Ko iz komfortnega prestavimo v način race, kar storimo z opazno tipko na volanskem obroču, nam po zaslugi truda Volkswagenovih inženirjev tudi vozilo takšnih dimenzij in oblike lahko postreže z zelo lahkotno in natančno vožnjo. Ker smo danes ponovno, tokrat pri predstavitvi modela Austral, trčili v nekaj najbolj očitnega in to je, da smo na poti elektrifikaciji še globoko ujeti v fosilna goriva, naj dodamo samo še to. Družimo se s Tiguanom R, ki je pravzaprav najlepši dokaz tega, kako zelo veliko se da potegniti iz že bolj ali manj znanega. Toliko različnih karakterjev v enem avtu že dolgo nismo videli. In kakšni mojstri so inženirji, ki naredijo iz družinskega SUV-ja močan in hiter avto, ki pa je še vedno relativno varčen, udoben in obdan z veliko zanimivih in družinskih rešitev. Teste in vse poglobljene zgodbe najdete na spletu, mi pa bomo z vami spet čez teden dni. Srečno!